Archbishop Kejalaniam Basalong, Most Reverend Archbishop Victor Lingdo, Ulakarpa di Parabangit ke Balang Banbu, ya ke Nyutre Jembang Arhajar Arfly ke Sngi Bagasalong Archdiocese kan duai kerpang nagamta ke Songsuk Songskan bagan Wanbiang Hagajalam Manipur. Nagaliang Archbishop Ulakarpa di Rungait Pakin Pelong ya ke Jingduai hagi Yengi Sem ki Jakapuli ki Jakatroi pat hakiwe pat ki Jaka. Ngapwa ban kerpat ya kiling do bat kiruniam bat kiprabanget baro jong Archdiocese Shillong ban pelong ka jingduai ba kerpang hakan nyau tarik mentau benai ka siu trai bat sawan ban duai kerpang ranga jing sup hakan ni ka state Manipur ku bangilai bangilatip ya ke jingjia ke ba sonsi ke jingjia po Manipur Nama kata kerpat, ya baru akiling doa aki parish, baru akironiam institution, baru akiperapengen halang jong kijaka, haki ingisam, bat pelong kajing duai kerpat, kerpang nam tak kajing sup, hakani ka state Manipur, duai rum tak kajing sup, hak pertai berkawai, dan kadua ka state Meghalaya jongi. Nama kata, esim edikalat ban kublai, ban kerpat ipi ban pelong. Kecing duai, bakar pang hakan nyau tarik, barok kau beka Archdiocese Kublai, yipi barok.